So we refu kroma ban sebi na wa yira obadwase me asante this year konkron me pepe ni ba me asante this year na sebi die nanado bae efa honorable alaja lead sedu ye mai Aswasi constituency masa ye kasa ye kan a Aswasi constituency bae unprecedented ye nya obi a otimi adwuma te honorable alaja lead sedu enam nanado dankwa akufado amambu enti sebi die nanaya mai enti na me anu ameti na kura mintimi nda me sorry aba na dia why am I one be am I me oba me constituency a sabin school expansion because akafia 12 unit classroom wo 6 unit classroom wo oba asebia hospital wo oba mampon hospital wo oba akotia line yes expansion wo oba aboaboa bohos wo honom asotefo koso na man de okọ your friend saying Nasriya masa unprecedented enti yasi ni paya ade a osaye cement man yina ya min sani ni sabi aho kire wo bebia nsuo tokora yakopɔ timi to nsuo ewa ababo na to waso ase enti sa na tie sabi na nduro so a ekina ebeduro so enti abotre na de ma MPP mambu no nyina ne se omunya abotre bibia ya abotre sabi u papa kora wo no o chesika na ni sika nso a enso obia so wo ye ne kakra na waka che so minwa ba ma ana meba abotre na minyama unwa panyimu ekina ebeba beduro so enti de na nado dankwa ya ma e masa anka wase nyina yeba ne ekuta powder ne ekushire ne dafo ne da oma no na kupon hira no na ye free ko bi concerned youth of Ashanti menim so what omo ka ya ade mabunu ye o Ashanti memu ha omo pese omo kire se mampani na nado danko kufato o obi a wa ye na adwen se wonye mputunyo bia o Ashanti memu ha ye nche omo ye nsantwefo nshemu kika nsem bi se Buankra inland port e ka ho ane chese ene o bebre puntu bebre amapani yes obeye no o anye ama woko ni kromo a o de puntu nyina akọ menim sansem ze ya otimi me pa cho metepa sebi Buankra inland port ene enye no ko an mputu odoso o hwe se wanya Buankra ni pasa ne ekọ akọ no kekejetia obi abeye bi hwede ono ye eche ne dia ne be miensa enti we ukasa o mampani nyade a dia na opesa o kire na sebi wo se o maame ewu ana o maame ewu na wo se wada obi akonya ne maame a menhu kwa obefa so akonya na o maame o banya anoma kokone bi na manfo bi ehwe omochi na o ma create sa ko ni se concern fo bi na ehwe omochi amanfo be a ene dia na sebi utifie kura o ya dia se akoko oye den a wasasa kira okoroma enye ne frɛ enti enu abo na te o ye yankoko na o me yankoroma enti ye den a o mu hye akiro o mu bese niam by we MPP mamunu papa na wo MPP don wo mu a emane haw efi se de tia masa anka se mo ba ha no na bia na okuta generator edi wechi kira me da wonya adum so 2 days a ofie kane ani ho anka me wo hwe tam enne wo sa me di me phone ha kɔ ha kɔ charge enne na wo de kɔ ha enne wonya bi baba fo says anka ne na se na nwusie hayan nwusie baby ana aso generator baby ana tututu ne haya adwene enne wo ti se obi aso generator ye sen akaba so what you say bisa nsam ni bi wo ha masa bisa me wakasa bebre na eti are you one of the few people who hold by the belief say the whole can is anything to go by na say moye adwuma was a Ghana for sa to am so na masa me anka obedi mechi a me wandwuma was say yes sebi won woni fra na wakasa woni fra e den anhu ade me mani fra ye menu hu ade me kan omu ha ye bo me ko mi social media tambia me bo hu dowuro ba nipa ya na adwen so wontie wa no wontie o masa we dey beda se pa ola po ya ma eti ma eti na also kan dia your friend me Haja Jamila Aswasi constituency Jamila on the run dia me ka kire o man ni say yesre wo mo achopa nanado wonye obi a obi di Ghana hwammo ebi nsida me patro minimi wa ensontroni die ebi a what say see your research afiwe enye free education a nka nkwala 85% ena betena fie tama no omugu fie na ebi ni ho na wo mo kɔ no eno ne eye ne den ena yen kwotena fie ma adwuma mba ansa ne yakɔ school akosua hunim dia ba kɔ school ye kɔ school ebetena fie time bia enim dia ni beba no why you ready na wuti ho nti sa wuka se edwuma school na me kɔ ye ne ene ma anya adwuma nti me nua ne me ma ne nkwa wo nua no wo mpɛ no wuta wo nua no nanado ye pese ka kire Ghana fo nyina se NDC for say
Nanado aboka agu o man we mu me ka ba ko pa kire wo mu se e ka na wo mu ka ne de bia no joma ka wom Ghana ha yen to gas yen free gas wo Ghana ha da enso joma gas ho ka wo bottle we ho ma Nanado betua ya na enya gas eno so yen ka ne se ma me ka ba ko pa na me fa ntwa to yen to ne sa ye tua ne sa Nigeria what I cut to $82 million. Nanado ba ye wotua yansa no wo hye adwumase sa e ka no mo wure fi no mo se na aboka na ye bisa wo mo matia haji ayi bisa mama yo so fakito bi twa so na me so me de kotua bi ka so me so me ka sa free aso ayi me wa so ase ye ya me ye police station me de antwa comfort obi a beble na afra me porter da ba ko pe ku obi a ye ko de afra me porter bon se se ya na omo kasa bebebe omo kasa no ye ba wi ase me me hwe se de me mesi abewo amade me madudura me wo banana no ma ewi ase ye ko nanim nyame ne si hene no watu hene na dede no mo ye no emoa enkwa ne hia wi aso won kwa na awa ade enti beblebe obi ba wo ne ba nipa nyina na betimi awo ne ba de na ko school me man ko school adwuma kra me nhia bi mani na agya me tibi didwa enti nya nipa nyina enti de obi edu wo nuru ho no ma enko kase bi a wo de nyame ama oyie nyame mla ne mla pa obla adwuma ye mfa bi nka ho enti awo won kwanko ade awo wo ade to mo ye dan a na MPP be sa ba biem de MPP be ye no edisi bo ntimi nya bi eno won anyini ne kom ode wo mo no mo ye dede no nyina kom de yenso ye hwe nyankopon nyame na mani padidi o ma ni di o ma de enche ma wie de mo kan no no me twa ira se pa obusanfo yenko yanim na yenko hwe de ekoso ewo ho eno ti bibia ekoso tote obusanfo ya enya asem ketwa aha ye charge very well pa ya sana medical catch no asrafo won e boban won hwe se yie ebekọ yie bibia ebe ye kama ewo ha se nti se obi ni baboni fu obi na befa na wan hwe ya se be nya obi na kuma ntwi bosi akọ edneti eko je achirama aposifo dompa emu mpanyifo ne nkwada nyina ehye mu ha ye ne omo mpene mu dogo bia nu aba asrafo nso na medical catch no omo so ha na me se ye ne amanfo Ghana for do na ebedi nkomo obi a ebehunu bi obusa de nti ene wo ha ye di kan ne dom ni bia kasa omo de omo se mampan na djuma panti na omo ba ha na ye behwe se ebenya anipa foforo bi omo so wo botae foforo nti ene omo ba be pi ha ne ene omo so atwetwe enkomo ne ba media so na obuso ehwe ye ewa ha se la so ewa so ase ye maame bi ewa ha na me hwe se ne maame ebe twetwe enkomo na fei yehu de o maame we de me chia o kom na de o e kompa na de e komfita na de e komfita yentimi ndidi anti na anti mo ye din e bro yentimi nto kom na de member for me ndimi hwe mo e kom na de man mo ye din ankasa ko kan kire no nei nana ku fo do wa hai mi be se mi hu nanka mi ameka kire no so o man ye mo ye mre ni mo ye din dodo ye bre pa dokunu ni tu siri o dokunu eni tu siri adai enwa yentimi ya bre mi nya no ka ko me ka kire be mi hu mama ya te abusu ya mama